Il-Bank HSBC Malta kiseb riżultati rekord tul is-sena li għaddiet filwaqt li ddikjara l-ogħla dividend f'10 snin u aċċellera l-pjan ta' investiment. F'konferenza li saret fil-binja l-ġdida u rinnovata f'Ħal-Qormi, parti mill-investiment ta' 30 miljun euro mill-istess bank f'pajjiżna, ġie spjegat li l-HSBC għamel tkabbir qawwi fit-tħul ta' 3 negozji globali tiegħu, appoġġjat minn żieda fit-tħul net mill-imax li permettewlu jwassal l-aħjar riżultati fuq l-ekwità f'aktar minn 10 snin. Il-rapportat ta' qabel it-taxxa kien ta' aktar minn 133 miljun euro, li jfisser żieda ta' aktar minn 78 miljun euro. Fl-istess waqt, id-depożiti tal-klijenti żdiedu bi 3%, ekwivalenti għal aktar minn 170 miljun euro, xprunati minn żieda fid-depożiti kummerċjali. Il-kap eżekuttiv tal-HSBC innota kif minkejja inċertezzi internazzjonali li qed iwasslu għal żieda fl-inflazzjoni pereżempju. Il-bank xorta jinsab pożittiv dwar il-prospetti f'pajjiżna, speċjalment għax is-settur turistiku irkupra malajr ħafna. HSBC is positive on Malta. There is a strong economic growth, a dynamic market, also a strong labor market, and different trends which are favorable to Malta. And that's why we're accelerating our investment and we're positive on the future. Fil-fatt huwa kompla jispjega li frott ir-riżultati rekordu pożittivi li kiseb il-bank f'Malta s-sena l-oħra, l-HSBC f'pajjiżna jista' jaċċellera l-investiment li għaddej bih. Dan l-investiment ta' 30 miljun euro mhux biss qed jara rinnovar totali tal-binja ewlenija tal-HSBC f'Ħal-Qormi, iżda qed joħloq mudell ta' sostenibilità li kumpaniji oħrajn jistgħu jsegwu, tant li qed issir riċerka mill-Università ta' Malta dwar dan. We're investing in our people, so we just signed a multi-year collective agreement to recognizing that people are the core to delivering customer service excellence. We're also investing in replacing all of our ATMs, improving our digital propositions for the benefit of customers, and also our head office where we are today, which is our new headquarters for Malta, which is a €30 million investment.